Na Filozofskom fakultetu u Skoplju održano je predavanje o životu, radu, delu jednog od najpoznatijih i najvećih srpskih naučnika 20. veka Milutina Milankovića. Naučnik svetskog ranga zadužio je ceo svet, građevinski inženjer rođen u Dalju u Slavoniji u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Izučavao je više naučnih disciplina, astrologiju, matematiku, fiziku, klimatske promene, geologiju, geografiju. Osnovnu školu završio je privatno u Dalju, a zatim gimnaziju u Osijeku, posle čega odlazi u Beč. U Beču je rekonstruisao jedno krilo tehničke škole, što je bilo veliko priznanje za mladog naučnika. Predavanje na Filozofskom održao je predsjednik istoimenog udruženja iz Beograda, meteorolog Slavko Maksimović. Ujedno ove godine obeležava se i 140 godina od rođenja velikog naučnika. Zahvaljujem organizatorima koji su nam pružili priliku da i u dijaspori, nažalost i sam dijaspora, kažemo nekoliko reči o velikanu srpske svetske nauke, o naučniku koji je zadužio svet svojim radovima. Milutin Milanković je poznati svetski naučnik, mnogo je radio. Ono što je interesantno i zašto smo imali poseban motiv da dođemo u Skoplje, jer je on deo svojih radova građevinski posvetio upravo u Makedoniji, prvenstveno u Skoplju i drugim mestima. Koji su to bili radovi? Pa on je radio, on je bio građevinski inženjer, odmah kažem, diplomirao je u Beču, prvi srpski doktor tehničkih nauka i on je kada je došao u Srbiju, on se bavio naukom, ali je i koristili su njegovo znanje da se u to vreme malo dovede u praksu armirani beton. I on je u Skoplju radio na aerodrom, hangare i radionice, to je bilo jedno svetsko čudo kada je on to radio. Zatim radio je zgradu Narodne banke u Skoplju i Bitolu, radio je stovarište duvana u Skoplju, Kumanovu i još jednom, sad ne mogu da se setim, trećem mjestu. Znači imao je puno građevinskih radova, veoma često i veoma je rado dolazio u Makedoniju u Skoplje. Ovo vaše predavanje je to na neki način da se odužite njemu zajedno sa domaćinima Makedoncima. Da, pa moram da kažem da je, iako je Milutin Milanković zadužio svetsku nauku, iako u svetu veoma poznat, u srpskom narodu, nažalost, bio je dosta zapostavljen i skoro zaboravljen. I naša je akcija da naša je namjera da ovakvim akcijama pokušamo da pokažemo šta je on radio, koji je njegov doprinos. Tako da mi se trudimo da prikažemo sve šta je on radio, kako je radio, zato koristimo materijale koje smo prikupili po muzejima, njegovu dokumentaciju, zatim izdali smo veliki broj knjiga, snimili su dosta video materijala, držimo ovakva predavanja, gdje se nas god pozove, vrlo rado idemo i mi smo vrlo rado odzvali da budemo učesnici ovog skupa. Inače, ova godina je godina jubileja Milankovića, ove godine obeležavamo 140 godina od njegovog rođenja i 110 godina dolaska u Srbiju, odnosno na Beogradski univerzitet. Bio je višestran, fizičar, matematičar, astronomiju izučavao. Da, interesantno da je on se bavio mnogim stvarima i što je interesantno, u svakoj toj delatnosti postoji vrhunske rezultate. Znači, u građevinarstvu, inače u svetu je poznat po astronomskoj teoriji o klimatskim promjenama koji objasnio tajne ledenih doba, uradio je reformu i najprecizniji kalendar je uradio za merenje vremena, zato napisao je veliki broj popularnih knjiga iz istorije nauke, istorije velikih ljudi, tako da je on praktično i poznati literata. Po njegovoj inicijativi je, pošto je predložio promenu gregorijanskog razdvajanja julijskog kalendara, i to i prihvaćeno u Carigradu. Jeste, to je prihvaćeno, nažalost još uvijek se ne primenjuje u svim crkvama, ne primenjuje se iz nekih razloga, niko ne osporava vrednost tog kalendara, jer to je najprecizniji kalendar koji je do sada urađen, međutim ima mali problem oko primjene kalendara, jer se boje raskola. Recimo, Grčka crkva je prihvatila odmah tu reformu i došlo je raskola. Ljudi ne mogu da shvate da reforma njegova nije prilazak gregorijanskom kalendaru, nego samo izjednačavanje, znači ono, kažu, peglanje da se što više ujednače. Inače, u njegov kalendar je zadržao da reformisani sve osobine julijanskog kalendara, odnosno kalendara pravoslavne crkve. Gospodin Maksimoviću, kada je formirano, osnovano udruženje u Beogradu Milutin Milanković? Pa udruženje već, mi volonteri radimo već dugo vremena na afirmaciji lika i dela Milutina Milankovića. Udruženje smo formalno osnovali pre 12 godina. I ti 12 godina mnogo smo uradili, mnogo smo postigli i mi smo na neki način zadovoljni da smo ipak uspeli, kako mi popularno kažemo, da smo vratili Milankovića u krilo srpskog naroda.
Jeste li vi naučnik, vaša sfera interesovanja? Pa ja sam meteorolog i tako sam došao do Milankovića. Nažalost, ja sam završio hidrometeorološku školu, završio sam meteorologiju na fakultetu, međutim, ni jednom rečju nikad nisam bio u prilici da čujem nešto Milankovića. Međutim, kroz rad u praksi sam došao do Milankovića, do njegovih radova i to me opredelilo da pokušam da afirmišem njegov lik i delo, tako da sam mojih dobrih 20 godina upotrebio za to. Međutim, ja sam zadovoljan, sad smo ostavili iza sebe, rekao sam puno knjiga, puno filmova, puno naučnih skupova i na kraju vrhunac je spomenik Milutinu Milankoviću, koji je u parku Milutina Milankovića u Beogradu. I sad jedna još stvar za koju se borimo da se osnuje muzej Milutina Milankovića. Jedan od razloga zašto su Milutin Milankovića umor ne zna, zato što nema muzeja, što je njegova dokumentacija rasuta po muzejima, arhivama, bibliotekama, u mestima gde je živio i radio. To znači u Dalju gde je rođen, u Osijeku gde se školovao, u Beču gde radi školovao se, u Pešti gde je odrobao 5 godina za Prvog svjetskog rata i po raznim institucijama u Beogradu. To je sve neobrađeno, nedostupno i zato ljudi ne mogu da dođu do prave informacije, tako se čak i neki zaključci u njegovom životu donose pogrešno. Da li to slučajno ili namerno, ali uglavnom puno ima pogrešnih stvari u njemu. I zato bih afirmisao da stvarnu istinu Milankoviću iznesemo. To bi bio veliki poduhvat da se taj dragoceni materijal skupi, objedini, prikaže javnosti. Jeste, pa mi smo uspeli ovako, iako u teškim uslovima, mi smo udruženje koje nema nikakve izbore finansiranja. Mi smo već prikupili digitalizovali, obradili preko 2000 dokumenata. Mi smo kod nas u udruženju osnovali dokumentarni centar gdje smo ti 2000 dokumenta razvrstali, obradili, tako da je to ipak sa neki način pristupačno i dostupačno onog koga interesuje. Na osnovu toga smo, kažem, napisali puno knjiga, snimili puno filmova, održali, imamo izložbu, recimo ja sad moram da kažem da je u Beogradu u toku velika izložba o Milutinu Milankoviću u reprezentativnoj sali Narodne banke, gdje smo zajedno sa Narodnom bankom organizovali jednu izložbu i naša je namjera da ta izložba na neki način ukaže na put osnivanja muzeja Milutina Milankovića. Gospodine Maksimović, evo, pošto ste već diplomirali meteorologiju, ja da iskoristim priliku i da pitam kakve klimatske promene nam slede na globalnom nivou, lokalnom. Pa dobro, Milanković je stekao svetsku slavu teorijom o klimatskim promjenama. Međutim, njegove klimatske promjene, to su one prirodne promjene koje nastaju u osnovu univerzalnih zakona, znači one koje se događaju dugo vremena. Kada su Milankovića pitali, kad njegova usvojena, da li se može čekati neko novo ledeno doba, on je rekao, bit će sigurno ledeno doba, jer su moji proročni zasnovani na univerzalnim zakonima. Međutim, moguće su neke promjene koje će narušiti taj prirodni tok. I upravo mi sad živimo u vremenu kada je narušen taj prirodni tok i mi sad po Milanković teoriji bi trebali polako da klizimo u ledeno doba. Međutim, zbog antropogenih delovanja čoveka, taj poremećen mi sad imamo privremeno jedno globalno otopljenje koje će da traje, koje će usporiti dolazak novog ledenog doba. Sad mi da se ne brinemo, mi nećemo doživjeti, to će za jedno 30.000 godina da bude. Za kraj, da li odvaja država Srbija dovoljno sredstava za nauku ako napravimo paralelu sa državama regiona? Pa ja ne znam koliko odvaja za nauku, ja znam da vrlo malo odvaja za ovakva udruženja kao što smo mi, da nemamo dovoljno razumevanja, kod vlade mi da nemamo nekih donatora, ljudi koji razumeju i koji nas pomažu, mi ne bi mogli da uradimo što smo radili. Međutim, ipak se uvijek nađe neko ko razume i koji nas podrži i s druge strane imamo ogromnu energiju, mi entuzijasti imamo ogromnu energiju, mi radimo, idemo naprijed bez obzira kakvi su uslovi, jesu teški, ali idemo naprijed i mi se nadamo još da ćemo ova moja generacija završiti, osnovati muzej Milutina Milankovića i onda možemo da to prepustimo mlađima. Potpuno predan, posvećen naučnom pozivu, egzaktnim prirodnim naukama, putovao mislima kroz vreme i vekove. Organizator predavanja je Srpsko jedinstvo iz Kumanova. Podržala ga je Uprava za razvoj i unapređenje etničkih zajednica. Ujedno, na neki način, predavanjem je obeležen 10. novembar, Svetski dan nauke.